izwi lakho lingibiza Nkosia, mangilizwe izwi lakho lingibiza Nkosia. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ome ngaphambili abangamazi umama Mabasa ophuma eMamelodi. Ngiyabingelela abafundisi, bingelela bobaba, bingelela bomama, bingelela abatsha bethu, bingelela umphathi wehlelo. Ngiyabingelela ne-Sunday school yethu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Muhle uNkulunkulu. Angazi ungamchaza uthini. Ngendlela sinakekela ngakho. Uyasinakekela uJesu. Khumbula siye enkonzweni zabomama. Unyaka ophelile. Nasifika koloyi kababa yatshayiswa khona la. Kwadlula-ke lokho. Baba wabuya ngoSunday wazongilanda. Nakabuya azongilanda wangithola sesiyaphuma-ke manje sikhaya. Bazalana ngazi ukuthi kwenzakalani. Sathatha indlela engasiyo. Sabuyela bethu la sibuya khona. Athi hayibo le ndlela isiyo phela. Sesibuyela la sibuya khona. Sathi hayi okungcono ithi singene ngayi eJimston lesingahambi kakhulu. Sesiyabona ukuthi manje asiyithola indlela yokuthi sibuyele emuva sikwazi yokubamba futhi uN1. Hayibo kanti kwenzakalani? Hayi sabuya. Nase sibuya, sesiyabuya ke manje. Napho ke manje sesiyamthola, sesithola uhighway. Nase sikhofa. Sisho ukusteda manje sisho ukuthi sidlala phambi kwethu sifuna ukuhlala phezulu. Sifuna ukuhlala phezulu kwekoloyi asihlali siyadansa nje. Nasifuna ukuthi sihlala la evilweni kodwa yazi nje kwafika nje ukuthi kwangifikela nje ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi ngehliziyo kodwa ngingaphumiseli nasa sakhamba. Nafanele thana sizositshayisa manje azange sisitshayise. Kwaba musa ukuthi zange sisitshayise sahamba sabuyela ekhaya. Sahamba kahle. Hayibo kanti yini indaba ukuthi njengamanje sibuya emthandazweni njengamanje sesizolahleka salahleka bazalana manje salahleka ihour lonke sindiza singazazi ukuthi siyapi kodwa ngabona umusa kaNkulunkulu nasela sazosibuyisela sihlanganisane ngathi yiso lesi sikhova kade sisilahla yiso kade sifuna ukuthi siphume endani ukuthi angazi ukuthi siyephindani ukuthi siyokwenza nje intando khona lapho. Hayi kodwa umusa kaNkulunkulu wasibonisa masinye ukuthi hayi buyani nibuyele emuva nizoyithola iN1. Hayi sayithola iN1. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamdumisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi uyasebenza bazalwane. Ngithumele umtrend abantu abawu2 babambe umntwana bekumzukulu. Umntwana ngathumela umntwana wakhe admitiwile esibhedlela agula alikhala usuku nemini angakhona ukuthula. Ngamthumela lo mkhuleko. Ngamtshela ukuthi umenzeni umntwana umenzeni. Ngavuswa ifoni yakhe ekseni wathi hey
saze salala gogo, salala ubusuku bonke aza wathi yazi ngine ungene esathathu wathi siye thina ngomsombuluko wathi ngingene yazi yini enase ICU wathi 3 days yoke ngalali ngalomntwana kodwa ngilele nangimfonela ngivu athi hayi gogo kuloko kunye sesilinde nje udokotela nje ukuthi asihambise wathi hayi kufuze bahlale 7 days ngoba ngebanga lemithi fuze bayithathe imithi lefuze ayithathe iphele. Ngiyambonga uNkulunkulu. Saya komunye ubaba siyakuthanda ke thina ke ukuthi emininyana sithanda ukuhoka. Sibuye nasibuye ngithi kubaba ngithi hey dala samgcina umama Khumalo nobaba Khumalo besikhuleka nazo besikhambe sikhuleka nabo isikhathi inyakanyana le edlule. Nasingena yazi bajabula bathi hey yazi ungathi nilethe nguNkulunkulu hayi bayazi basijabulela ngenye indlela kodwa ubaba nathi sathuka nasimbono kodwa hayibo besizwa nje ukuthi uyagula kodwa besingazi ukuthi uphatheke kanga yazi aphelile ngaka ay nakhona sakhipha ifoni sathi thina umthandazo wethu wefoni nanithanda ukuthi umama akhe weze khasa wathi ngiwazi kakhulu lo mthandazo hayi uzosebenza kakhulu hayi sakhuleka naye hayi sahlala nyana sahamba nasihamba ekseni ngifonela nguye naye umama wathi hey singabonga umthandazo bebile ubaba uye emsebenzini ngaka uye emsebenzini wathi ubaba uye emsebenzini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga udumo limfanele Jesu Kristu inkosi.